tişt ki mazın ökeyim asya şehrimizde rurşiş bu barzani. Ve ki Avrupa diye Türkiye ser akha barzani ba bla brayı ye kurdun rakı ba bla dor bu ba de bu Türkiye dor khitwana asta şehrimizde kem ter rurşiş kem tan halet kem. والله ديتا بن بيكان ديسا كردتا تاريخن والله هاش قهبه والله ديتا بن بيكان والله ديسا دايكت كردستان ديتا تاريخن مسعود بارزاني از گرت ما خو هشیار بکه در چی داره شاشکا تیاسو کی داره شرم نگی رادیوی دنگی گل دنگی توی هواتیا Navendان و چه مرادی دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 23 ترمه 2024 سیشم نبروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چندنا و روژه ده پیشکش بکن لپیشی چند سر روچین و پاریزرین ریبراپو سرلدان اک نو کرن سناتور فرانسی جبو کو بچه امرالیه سرل وزارت ترک دا سو پنج پارتیین سیاسی و رخصترین جواکی تکیلداری داگرکریا دولت دا ترک دا خویانه کفپاردان فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی روژه و نرخان تو تکیلداری ترکیه و سوریه پیامین گرینگ دا جنین کرد و فمینیست لیدیجی شهر خطا تکوشنه هفار آوادکن ریوریا خوی سر افویا گشتی درخست دوباره دم باشکوداری نجام دست به فریان و چین خودکن پارزیران جبوچوینا ایمرالیه سرلدانک نو کرن پارزیران ربر عبدالله öcalan جبو دیکتنا موکیل خواه سری سردوزگری کماریا بورس ساروی مدیریت در جزا و انفاظی ایمرالیتا سرلدان جالی پارزیران بروی افقایا 7 ساله سوزان اکیبا ابراهیم بیلمز جنگیز یورکلو امران emekçivati کرن پارزیران جبو دیکتنا موکیلین خویندن ان ایمرالی Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım و Veysi Aktaji سرلدان کرن 4 salın bitsavayı agay jreber Abdullah Öcalan nayvergirtin her idavi serdozgeri komariya Bursa'ya disiye gulana 2024 de derbari reber Abdullah Öcalan u girtiyendin girtka imraletin ra girtin de bir yara qadaxa kirna hevditina ve parizeran a 6 mahanda bu legel bir yara davi derbari reber Apo de 8 salin davi de her ikem 13 caran jibu 6 mahan bir yara qadaxa kirna hevditina bu parizeran rahatiye dayın Senatör Partiya Komünist a Komara Fransa'yı Pascal Sovaldeli jibu hevditina bi beraber Abdullah Öcalan re ji Wezareta Türk adadere nameşan u da xwast kir ku demil dest biçe imraliye. Senatör Partiya Komünista Komara Fransa'yı Pascal Sovaldeli di namaya xwe de balkişan serpeymanê navneteweyî û xwest di vê mijarê de destûra fermî bêdayîn. Nameya Salvadorî ji Wezaretê Reşandî wihaye. Ji bo bala we bikişînim ser rewşa birêz Abdullah Öcalan ku ev 25 salin li Tirkiye girtiye weke senatorê Komara Fransayê ji were dinivîsînim. Weke ku hûn jî dizanin birêz Abdullah Öcalan di sala 1999 de hate girtin û ji vê rojê ve li girtîgeha bi ewlehiya bilind a îmraliyê tê girtin. Raporên saziyên parastvanên mafên mirovan dibêjin ku di mijara mafên serdan û têkilîdanînê yên birêz Öcalan de astengkirinên cidî hene û gelek caran gotin ku ev rewş tê binpêkirina mafên girtiyan ên navneteweyî. Di tevahiya van salan de şert û mercên girtîgehan gelek caran pir hişk hatine pênasekirin û tecdîdên domdirêj çêbûne. Birêz Abdullah Öcalan di müzakereyên aştiyê yên di navbera hikûmeta Tirk û Kurdan de bûye aktorek sereke. Dedema hevdîtinên aştiyê yên ji sala 2013 ve de Öcalan bi rola navbênkariyê rabû. Banga agirbestê kir û xwest dijminatî were bidawî kirin. Bi navê hukûka navneteweyî ez bi taybetî jî di çarçoveya peymana têkildarî mafên medenî û siyasî ya navneteweyî û qadên Nelson Mandela de derheqê rewşa tenduristî û mercên girtîmayînê yên birêz Abdullah Öcalan de agahiyan daxwaz dikim.
رزگرتن جبو ماف مروان ماف سردان و پیوندیدانین به جهان در و جدناف ده ریگز کسرکه یا پیمان نورنتوین که کمارا ترکی جی آلیه کی ویه. ده همان دمیده وکا پارلمنترک دخوازم به برز اوجالان را دمرچن که پارزر نویشی لور بن پر هفدیتنه بکم. اف هولدان لگوری نرخ و تامینات پیمان مافین مروانه که کنسای اوروپا و ترکیه جی امضا کریه و ده چارچوبه ارکامن آچافدری و تشویق دیه. از دخوازم جبو هفدیتنا به برز عبدالله اوجالان را دستورا پیوست بداین. جهر نهاوه به هیویا که ددمک هری کنده هون برسوک ارینی بدن من. پاریزر رازی öztürk و سیپیتی دجبره داخویانی خویم بره و بریارا دمه تف دیگره. ji parêzerên bûriya hukaya sed salî Raziya Öztürk diyar kir ku daxwaznameyên Sîpîtî ya ji bo anê fedaye ne li gurî pêşniyar tespîtên berê û biryara DMM ye û got Sîpîtî di mijara müvekkilê me de erka xwe nayîne cî. Eger desthilatdariya Tirkiye li gurî pêşniyaran tev negere Sîpîtî dikare prosedûreke bide destpêkirin. Lê vêyekê nake lê biryara Azerbaycanê nîşanê me da ku Sîpîtî di mijara İmralî de siyaseta John Standart دمشینه. پاریزر رازی öztürk diyar ki ku Sîpîtî atmosfereke wele nîşan dide ku li seranserê girtîgehê muameleya xirab nîne û got li İmraliyê tenê qedexeya hevdîtina bû parêzer û malbatan re nîne. Sîpîtî bi xwe diyar kiribû ku Tirkiye li gurî biryara DMM'yê tev nagere. Zêdeyî çil mehanê ku ti agahî ji müvekkilê me nayê girtin. Kiryarên dijî müvekkilê me sînûrê mafê mirovan jî derbas kiriye. Parêzer Raziya Öztürk got îşkenceya li hemberî Rêber Abdullah Öcalan bandorê li hemû civaka Kurd dike. Divê mirov bi vî rengî li meseleyê binêre pêdîviya müvekkilê me bi cîhana dervere bi temamî hatiye qutkirin. Pozisyona Birêz Öcalan û wasfê lîdertiyê hemû civaka Kurd aleqeder dike. Sîpîtî û hemûsaziyê têkildar nikarin bi hişmendiya girtiyekî normal Rêber Abdullah Öcalan binêre. Îro rewşeke hîn Kurtir û xirabtir heye. Lewra eger desthilatdariya Tirkiye guh ne de pêşniyaran Sîpîtî dikare prosedûreke bide destpêkirin. Lê vêyekê nake biryara Azerbaycanê nîşanê me dide ku Sîpîtî di mijara İmralî de John Standartî hareket dike. Dibe hevpeyvînê de helwesta xwe deşifre dike. Parêzer Raziya Öztürk herî dawî dibêje Sîpîtî ve di sala 2025 de serdana welatan bike lê Tirkiye di nava van welatan de nîne. Mixabin tevî hemû pêkanînên xirab em dibînin ku Sîpîtî hew dide İmraliyê jî nedîtî ve were. HPG nasnameya Sorê Xisxînos ku di sala 2022 de li garên şehîd bû eşkerekir û got bawer kir ku li Kurdistanê serkeftin ancak bi xeta fedayîtiyê pêkane û timî jî bi fedayiyane têkoşiya. Navenda ragandin û çepemeniye ya HPG de salvegera şehadeta wî de gerîla Sorê Xisxînos bibîranî. HPG got hevreyê me li bajarê Serhildanê Amedê jî dayîk bû. De pêvajoya berxudana xwerevêbiriyê de bi biryadariyeke mezin tevlînava refên tekoşînê bû. Jiyan û tekoşîna fermandarê mezin şehîd çiyager hêvî ji xwe re mînak girt. Her kêliya emrê xwe de bêyî dudilî da paşerojeka azata gelê me. Xaka Kurdistanê ji Bakur heta herêmên parastinê yên medya bi canbexşane parast. Agahiyên têkildarî nasnamaya şehîd Sorê Wuhanê. Azat yandî bi nasnav Sorê Xisxînos, navê dayîkê Zeynep, navê bav Mehmet. Li Amedê jî dayîk bûye û 23 tîrmeha 2022 li garê şehîd bû. HPG têkildarî şehîd Sorê Xisxînos ev agahî dan. Li nav malbat û derdoreke welatparêz de mezin bû. Hêdê zarokatiya xwe de gerîlayên azadiya Kurdistanê nas kirin. Timî dixwest bide ser şopa xal û xaltîka xwe yên tevlî partiya me bûne. Bi êrişên çeteyên Daişê re xwest berê xwe bide xadên şoreşê. Lê ji ber hin sedeman ev daxwaza wî pêk nehat. Ti carî dest ji xeyal û armancên xwe berneda. Demekê di nava cîwanên şoreşker de xebat meşandin. Paşê li Amedê biryara tevlîbûnê da. Ji sekn û jiyana çiyager hêvî bi bandor bû. Be moral û coşeke mezin tevlî xebatên partiyê bû.
دوتماما وی روشن آزاد سال 2016 هان لزاگروس شهید بو و یکی هر ساوی یال دجی دجمن زیده تر کر. ده هر خبات ده بو گریلای که میناک خودی هفریتیا جدل ویرکیا مزن و پسپوریا لشکری. هر ارکا گرد سرملی خواه با آوائی که سرکتی بجیانی مشاوی آزادی کجا آمده دست بکر لهری من پاراسترین مدیا گهیشت لوتگیه. هفری مسورو بشر خواه لهنگی و ویرکی ناوی خواه ده دیروکا تکوشینامه آزادی ده نویسی. او بون سمبولا اگیدن آمده. شهادت ازارو که اگید گل کرد هفری سورو جبوم فرمانا سرکتنه یه. امسوز دادن که میراسا تکوشین یا شهیدین خواه به سرکتنه تاجیدار بکن. دسری ده مالبات ما یا هیجا ام جهمو گل کردستان یه ولات پاریز را سرساقی دخوازن. سو 5 پارتیان سیاسی و رخصتن جواکی ین سیویل این هرما فدریا کردستان و باکو روشات سوریه تکیلدار ایریشین دومدار این ترکیه داخویانی دا. ده داخویانی ده هات ببیرخستن که دولت ترکا داگرکر به ایریشین خوین سرگلین کرد عرب سوریان آسور و پیکات اندنین سوریه و عراق سیاست این خوین دجمنانه ین نگوری پروژه میثاق ملی و ذهنیت عثمانیان ده دومینه. هر وها اشارت به هات کرین که ترکیه لسر کنکوژی و خطیامن لدیجی گلن و جواکان آوا بویه و حتی روژا ایرو لگوری همان ذهنیت شوونیست قتل کرن ترساندن و چویساندن تفدیگره. ده داخویانی ده بحثا ایریشن داگرکری ین سر هرم باکور و روجرات سوریه داگر کرنا افرین سرکانی و گریسپی سیاستین کوچبر کرن و گوهرتنا دموگرافی و گفین داگر کرن و الحاق کرنا دور دن جهاد کرن. تکلداری باشور کردستان جهاد گوتن ده ما داویده دولت ترکیه شکه مزن پیکانی به صدان تانک و به هزاران لشکر و چته انخواه جهره من سوریه ین داگر کری بشتاری شرخواه قرش یل هرما کردستان عراقی کر. او یک به افکاری هن آلین کرد به هماهنگی بغدای و بیدنگی حکومت عراقی تکرن. دولت ترک به هنجت پاراستن ابلهی خواه نتوایی و شر لدجی پکه که ارشی خواه ین سر هرما کردستان عراقی دومینه. گند باشار دارستان و بخچیان دکه آرمانچ داکو هرمه والا بکه و بشوتینه. گفان لنشتیجیان دخواه و وان ترسینه داکو مالین خواه بتریکینن و ده انجام ده هرمه و گورنن هرمه کلشکری. ام تفدزانن که اف هنجت درون. ام تفدزانن شرفان گریلا لسوریا و عراق رولک سرکت ده شر لدجی دایشه ده لیست و ازدیش فرمان رزگار کرن. جوی دمه حتی نها ترکیه دستک ده داعش و القاعده وکنونرین پارتی ریخسترین جواکا سیویل اکادمیسین سیاستمدار روشنبیر روزنامه‌وان گل و تواهی جواکه ام ایریشن سیستماتیک شرمزار دکن ام بانگل حکومت بغدا و هزین نشتمانیین عراق دکن که لهمبری بمپکرن و سوچن در مروفی و خراب کرنا خوزای برپرسیارین خوین مروفی اخلاقی قانونی و سردستی بجه بینن. دوی جواکان آونتوایی و سازین تیکلدار تواهی تدبیرین پیوست بگرن. لدیجی کریارین دولت ترکا داگرکر ان پشکریا خواه بگلن عراقی را رادگینن. ام بانگل کومارا عربان و تواهی دولت عربان دکن. هروها ام بانگل تواهی هزین نشتمانی و سازین قانونی و دیپلوماتیک دکن که بدنگ نمینن. دنگی خواه بلند بکن لبر داگر کریار ترکال باکور عراق و باکور سوریه و دستوردان و یال دولت عربان برپرسیارین خواه بگرن. داگر کرنا ولاتا کی مینا عراق آن ولاتا کی دن لحرمه تیواتای داگر کرنا تفایی حرمه. ده همان دمه ده ابلهی هر ولاتا کی تیواتای ابلهی تفایی گلین حرمه. Akademisyen Doktor Kamuran Bervari got Türkiye duhaze bi destê PDK di navbera Kurdan de şereke bi dest pêkirin. Êrişên dewleta Tirk em bi armanca îlhaqkirina Başûrê Kurdistanê didome. Niha ji gavên ku li herêmê mayînde bibe davêje. Gundan vala dike noxteyên kontrolê datîne û rojane
Sevkiyatên leşkerî dike Kurdistanên ku nerazîbûnan nîşan didin bi zexta PDK tên astan kirin. Akademîsyenê Kurd Doktor Kamran Berwarî têkildarê mijarê axivî. Berwarî dazanin ku dewleta Tirk divan êrîşan de endamên rêxistinên Selefî yên Daîş û El Nusrayê jî tên bikaranîn û wiha got. Van ji dewletên cuda kom dikin û weke leşkerên xwe nîşan didin û didin şer kirin. Dewleta Tirk dixwaze di nava Kurdan de şereke bide dest pêkirin û vê yekê jî bi destê PDK pêktîne. Kamran Berwarî daxaftina xwe de wiha bal dikişine ser pêdengiya dewleta Iraqê. Rêveberiya Baxdayê naxwaze destkeftiyên Kurdan pêş bikeve. Ji ber vê yekê dixwaze pêşiyê li Kurdan bigire. Heke êrîş berdoğan bike xeteriya ku destkeftiyên Kurd ji holê radibin heye. Kamran Berwarî di dawiya xaftina xwe de vê hişyariyê li gelê Kurd dike. Di projeya Tirkiyeyê armanca dagirkirina başûr heye. Di serî de çar parçeyên Kurdistanê divê Kurd li hemû cîhanê li dijî dagirkeriyê birhê yekîtiya neteweyî bersivê bidin. Fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî derbarê mijarên ewlêkarî dîplomasî destkeftiyên şoreşê xeteriyên heyî îhtimala diyalogan pêşketinên muhtemel di sala 2013 a şoreşa 19 Tirmeyê de nirxandinên girîng kirin û peyamdan kirin bikin. شارك بذكره درجة كده شريط الله بالفرج الوزي كلها حسب وانجش تسربينها بتقول يا الوزن حسب جالي كل ند خريطة سياسية سورية وانا كلام كلمة جالي كل احتياط في وزن جفر بدون كلام حسب وانجي مش ولا شراء جالي كل Peki hezafat çekip, hezafat parasını çekip, yani yapı hezafat kirin, sıracı bu tabayı kabat etmezin bağlaştırdı. Trafiği ava talep vazifini yapıyor. Azkarın beyci, her salı, her salı ne hatırı mezun da tarafı, şerri mezun da tarafı, yani fedakarın mezun, şehiden tarafı. صار يكاد سرج زحسي صار يكم سرج أنا نلبو أنا أنتظر بالتغيير الجواب تعرفني حطني يمكن خاصة سرج تبدأ بالجواب بعدين Endama Komisyonu Ekolojiyaya Keneke Serwer Qeredağı got êrişên dijî herêmê ekosîstemê jî tune dike. Serwer Qeredağı got ji ber êrişên kimyewî li herêmê gelek nebat û zindî tune bûn û wiha axivî. Li ber çavê dinyayê dewleta Tirka dagirker çend salin êrişî başûrê Kurdistanê dike. Van êrişên xwe jî ji hewayî bi bombebaranê didomîne. Heta niha bi sedançiya, dol, zevî, bax û baxçeyên şêniyên herêmê bombebaran kirine. Heta niha bi hezaran donim ard û zeviyên şêniyê herêmê hatine şewitandin. Ev bombebaran ne tenê zirarê dide şêniyên herêmê, zirarê herî mezin dide xwezayê jî. Serwer Qeredağı got li gurî daneyên CPT'yê dewleta Tirk tenê di nava 6 mehan de 833 caran herêm bombebaran kiriye. Di encama bombebaranê de heta niha bi dihan sivîl jî jiyana xwe ji dest dane. Ji ber bombebaranê bi dihan herêmên daristanê jî hatine şewitandin. Ev bi xwe tê wateya qirkirina xwezayê û tundekirina ekosîstemê. Bi karana çekên kimyewî zirareke mezin dide xaka herêmê. Ev çek ne tenê mirovan dikuje. Ev çek hemû ekosîstema xwezayê îmha dike û tune dike. Bi çêkirina riyên nû daran dibirin û avê qirêj dikin. Ev bi tena serê xwe qirkirineke xwezayî ye. Ev wêrankirina xwezayî ye. Vê bandoreke gelekî mezin li ser pêşeroja mirovaniyê bike. Ji ber vê jî divê ku di asta navnetewî de hawîrdor û xweza parast li dijî vê dijminatiya xwezayê derbikevin. Divê ku rêxistinê navnetewî hikûmeta Iraq û Herêma Kurdistanê dijî bin pêkirinin giran ên dewleta Tirk adagirker ku bi balafir wesayetên zirxî û çekên kimyewî li dijî jîngeha me dike pêdeng nemînin.
Revebere kanala kenene dehên Haşim derbarê êriş û dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser Xalka Başûrê Kurdistanê de got armanca Tirkiye ya vê carê mezintir e dixwaze vê carê li nav Xalka Başûr bimîne û di hemû warê de dagirkeriyê bike. Divê medya Kurdî dagirkeriyê bixe rojeva xwe de. بێگومان ئەم لەشکرکێشیانە جاری یەکەم نین کە ڕوودەن لە هەرێمی کوردستان و لەشکرکێشیەکانی تورک نەک بۆ سەرخاچی هەرێمی کوردستان بەڵکو بۆ ڕۆژاوای کوردستانیش درێژەیان هەیە و ئەگەر بۆی بکرێ بێگومان لە پارچەکانی تری کوردستانیشدا بە درێژایی مێژوو دەوڵەتی تورک هەولی لە ناوبردننی گەلی کورد و داگیرکاری خاچی کوردستانی داوە بەڵامەوەی جێگەی سەرنجە ئەم جارەیان بە لەشکری گەورەتر و بە ئامانجی گەورەتر هاتۆتە خاچی هەرێمی کوردستانەوە سەرنجە دەین یعنی هەم دەوڵەتی عێراق هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەم هێزە سیاسیەکانی ناو هەرێمی کوردستانیش تا ئاست بێدەنگی بێدەنگن کە بەداخەوە یعنی جێگەی نیگەرانی خەڵکی کوردستانە ئەم داگیرکاری ئەم جارەیان PDK çalekvanek revand û işkence kirdu endamek tevgera goran li hewlêrê ji alî asayişa PDK ve hate revandin û bi hovane hate işkence kirin. Derbarê mijarê de ofîsa tevgera goran ya li hewlêrê daxuyanek belav kir. Li daxuyanê de hat gotin ku hêzên asayişê yên girêdayî PDK endamê wan seryaz ewnî ku tenê ji ber parastina mafê xelkê kiriye revandin û işkence kirine. Tevgera goran ragihand ku jî îşkenceyê asayişa hewlêrê berpirse. Hêjayî gotinê piştî ku seryaz ewnî hate işkence kirin dû hate berdan. Ewnî ku ji medya navxeyîra axivî hat dîtin ku di nava xwînê de maye û hatiye îşkence kirin. Rojnavanên Kurêdan zanin ku deverên dibin serweriya PDK'de ji rojnavanên azad re bûne deverên Metî Sîdar û got em kabîneya hikûmeta demboriya Herêma Kurdistanê weke kabîneya tepeserkirina azadiyê û astenkirina azadiya Ramanê penasê dikin. دیارە سوار بە مەسلەی ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان قسە و باسی زۆر لەسەر دەکرێت چەندین جاری تریش ئێمە لە میدیاکان و هۆشداریمان داوە بەداخەوە کە تا ئێستا ناتوانرێت ڕۆژنامەنووسان بە ئازادانە قسە لەسەر بابەتەکان بکەن لە چوارچێوەی یاساکانی ڕۆژنامەگەریدا. فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێم زانیاریان دەستکەوێت ئەو زانیارانی کە حکوومەتی هەرێم دێت تەنها دیدا بە کەناڵەکانی سەربەدەسەڵات لە ناو کەناڵ سەربەدەسەڵاتی دەدرێت بۆ کەناڵەکە زۆر لە سەرۆکی حکوومەتەوە نزیکە. سێ ئێمە ئەوەیە عنی داوا دەکەین ڕۆژنامەنووسان کۆڵ نەدەن بەردەوام لە هەوڵداندا بن داوا لە ڕێکخراوەتی جیهانیەکان دەکەین مافی مرۆڤ یونامی ئەمانی کە لە کوردستانن UN کنسوڵخانەکان هیچتر ڕێگە نەدەن لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە بەو شێوەی ئازادی ڕادەڕبن لە قالب درێ ڕۆژنامەنووس ڕاپێچی دادگای بکرێت. بەداخەوە یەکێک لە گرفتەکانی ڕۆژنامەنووسان دەستکەوتنی زانیاریە کە ئەچن بەپی ئاسان ڕێکوتۆ بەڵامەتە ئێستا ڕۆژنامەنووسان گرفتارن بۆ بەدەستێنانی زانیاری ئەمە وای کردووە زۆر جار ئەو بابەتانی کە بڵاوەکرێتوانە نەتوان درێت سەرچاوی زانیاریەکان بەدەست بێنرێ یاخود دوور بنیان دروست بن ئەمە گرفتێک بۆ دامەزراوەکە ڕۆژنامەنووسەکە دروستەکە کە زۆر جار زانیارەکە وەکو پێویست نیە یان دەکەوێت هەڵەوە لە بەرامبەرە لایەنی دامەزراوەکە. Jinên Kurd û feminîst li dijî şer xeta têkoşina hevpar ava dikin parlamentera Dem Partiya Özgür Sakı dest şankir ku AKP ji bo şoreşa rojeva bitepsîne û Herêma Başûr dagir bike bi desteka PDK êrîşan dike û got jinên Kurd û feminîst wê bi xeteke têkoşînê bikin. Özgür Sakı got tirsa mezin ya desthilatariya AKP MHP demokrasiye û got ji bo wê jî jinan û saziyên jinan dikine armanc em tiştên anîne serê jinên êzîdî jî bîr nakin li pêş çavên hemû cîhanê jinên êzîdî di pazaran de wekî kole hatine firotin. Ev şerma mirovaniyê bû lê cîhan jî pêdengma. Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan demeke ji serokê dewleta Sûriye Beşar Esad re digot kujer Esad û got niha ji dixwaze pêre hevdîtînê bike. Arman ji ew bû ku hev re êrişî gelê Kurd bikin. PDK jî girtina nava xwe û dixwazin hemû destkeftiyên Kurdan tune bikin. Özgür Sakı herî dawî got ne pêkane ku ew bi ser bikevin. Em jinên Kurd û jinên feminîst têkoşîna hevpar ava dikin. Em ê bi vê yekîtiyê bikevin, qonaqek nû û serkeftinê mîsoger bikin.
Servet Kaya gud li zindanan tecid Belav bûye mafên girtiyan tên bin pêkirin Servet Kaya di sala 2017 de li Amedê hate bin çavkirin û bi îtaya endamtiya rêxistina hate girtin. Piştî 7 sal û 6 mah ji zindana tîpa sêya Manavgata Antalyayê hate berdan. Servet Kaya ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî û bahsa şertên zindanê kir. Dewleta Tirk û polîtikayên çokdayînê dixwaze îradeyê girtiyan bişkîne û wan teslîm bigire. Dibin navê lêgerînê de nîvê şevê davê ji ser qewuşan. Hewl didin bingeha pêkanîna tundiya psikolojik û fîziksel ava bikin. Di heman demê ji girtiyan re astengiya derdixin, mafên girtiyan nexweş tên bin pêkirin. Bi heman girtiyên nexweş sevkî nexweşxaneyan nakin. Kaya Balkşanser tecda mutlak ya li ser rêbera potê meşandin û got zêdetirî 40 mehane em ji rêbera pot agahî nakirin. Desthilat AKP MHP vê pergalê di şexsê rêbera potê li hemû zindanan belav dike. Divê li dijî van bi pêkiran êdî herkes dengê xwe derxîne. Ev rewş êdî nayê qebûl kirin gerek em bi têkoşîn û berxwedanê polîtikayên tecîtê ji holê rakin. Belediyedarên Cesibê li Hollandayê paytexta Amsterdamê mahkemeya rojnamevanê Kurd Serdar Karakoç heye. Rojnamevan Serdar Karakoç 23 Gulanê li ser daxwaza Almanyayê li Hollandayê hatibû bin çavkirin û girtin. Karakoç 14 Hezranê de bi kefaleta 5000 euro hatibû berdan. Rojnamevan Karakoç hefteyê careke îmze davêje û pasaporta wê jî hatiye desteserkirin. 24 Tirmeyê saat 13 nîvan li paytexta Hollanda Amsterdamê danîşra doza wî heye. Wê biryarê bêdayîn ka Serdar Karakoç radesta Almanyayê bêkirin anna. Serdar Karakoç li Almanyayê di navbera Tirmiha 2017 û Gulana 2018 de li gurî xala 129 bêyê têda rizandin. Karakoç derbarê mijarê de wiha axivî. Almanyayê piştî 7 salan derbarê min de biryara girtinê ya navnê tevî derxistiye. Heke min sûcekê wisa giran kiribe çima wan aynı salê ez negirtim. Li benda çi bûn? Xuya ye ev dost bi temamî siyasî û ji bo parasta berjewendiyên Dewleta Tirk hatiye vekirin. Almanya bi hişmendiya Dewleta Tirk nêzîkî pirsgirêka Kurd dibe. Rojnameger û siyasetvanê Kurd kirin merzê dike û bavayeke siyasî dadirizîne. Rêveberiya Xweser Afûyê giştî derxist û 1512 kes sûc jê wergirt. Mêsa Gelana Demokratîk Herêma Bakur û Şatê Sûriyê di hevdehê Tirmehê de Afûya giştî derxiste bû. Meclisa Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Herêma Bakur û Şatê Sûriyê got ev afû weke pêkanîna biryara civîna duyemîn a Yekîtiya Niştimaniya Eşîr û pêkateyên Sûriyê ye. Li gurî qanuna terorê û qanuna cezayên giştî ev afû li ser asta Bakur û Şatê Sûriyeyê ya yekemîn e. Kesên destê wan dixwîna Sûriyan de tune ne hatine berdan. Meclisê diyar kir ku 1512 di nav de 6 jin sûc ji vê afûyê wergirtine û dê li gorî du qonaxan werin berdan. Li gorî biryara meclisê qonaxa yekemîn de 1112 girtî bawekê 5 bi 5 werin berdan. Li destpêkê girtî ji girtîgeha Raqayê bên berdan. Dûrê ji girtîgehên kantona Cizre û beşa dawî jî dê ji girtîgehên kantonên Firat û Minbiçê werin berdan. Hat ragihandin dê 400 girtiyên qanûna nîvê cezayê digire nava xwe jî werin berdan. Ev girtî wê di demekek kin de werin berdan. Meclisa Rêveberiya Xwesêr diyar kir ku armanc ew ku derfet ji bo wan kesên ku hatine berdan re bêdayîn ku carekê din di civakê de çalak bin û rala xwe bilîzin. Artêşa Tirka dagirker gundewarê Şerawayê topbaran kir. Dewleta Tirka dagirker û çêtiyên wê bi çekên giran gundê Tinep û dora gundê Benê yê bajarê Şerawayê kantona Efrîn û Şehbayê topbaran kirin. Lêbele agahiyên dîtir derbarê ziyanên topbaranê de nehate bi destxistin. 22 Mîrîcana Çand û Xwezeya Monzûrê di 25 Tirmihê de li Dêrsimê dest pê dike. Mîrîcan bi duruşmaya em ê nehêlin ku xweza û vîna me bê desteserkirin pêk tê.
Demiri Cane Dev panel konser û çalakên şanoyê yên li ser asimilasyon, zimanê zikmakî, jin û koçberiyê bên darxistin. Hevseruka DPP'ya Dêrsimê Selvi Güngörmüş derbarê amadekariyê Mihri Canê de agahî dan. Selvi Güngörmüş pêşî balkişan ser naveroka Mihri Canê û got bi salanê li Dêrsimê Mihri Cana xweza û çandê tê li darxistin. Li vir armanca me ne tenê müzik û şahiye de heman demê de li hemberî êrişên li ser çand, bawerî û navza me ziman û xwezaya me berxwedaneke serhildaneke. Bernameya Mihri Canê pir zêde û tije ye. Em ê li ser polîtikeyên derbarê jin û bawerî û qayûman panelan li dar bixin. Em ê pirsgirêkên dawî yên li bajêr jînê qaş bikin. Divê gelê me beşdarî panelan bibe û xwedî gotin be. Selvi Güngörmüş diyargir ku wê ji bo gel û ciwanan jî konseran li dar bixin û ev bankir. Divê gel xwedî li Mihri Canê derbikeve. Em hemû gelê xwe vedixwînin qadên Mihri Canê werin em qadan tije bikin û berxwedana ku bi salan tê meşandin bidomîne. Belêgodarên ji li Bangladeshê protesto hat kirin 174 kes jiyana xwe ji dest da nêzî 2500 kes jî hatin biçavkirin. Tevgera xwendekarên li piştî xwepêşandanên di jî kotaya wergirtina kar ji bo 48 satan çalakiyên xwe rawestan û lîderê tevgera xwendekaran ragihan tevî ku ev qasxwîn jî hatiye rijandin em reformê naxwazin. Li welatê Bangladeshê qedexeya derketina derve hatiye îlankirin û leşkeran li bajaran dest bi dewriyeyê kirine. Artêşê ragihand ku ji şeva duşemê ve sistem bi rêk û pêk jinû ve hatiye pêkanîn. Di çalakên protestoyê de polîs jî di nav de herîkem 174 kesan jiyana xwe ji destan e. Piranî li paytexta Dakayê li giştî welêt di 2500 kes hatine binçavkirin. Rêxistina çavdêriya mafê mirovan herêve daxuyand ku Hikûmeta Bangladeshê li dijî çalekvanên artêşê wezîfedar kiriye li ku derê dibînin gulle lê direşînin û xizmetên înternet û mobîl jî hemû hatine girtin. Li Îtopyayê hezaz çêbû herêkem 146 kesan jiyana xwe ji destan. Müdûrek têkiliyên bigerneya herêma îdariya Gofayê Haptam û Fetana daxuyanî da û got 96 mêr û 5 jin di nav de bi giştî 146 cenazê hatine dîtin û xebatên lêgerînê hîna dewam dike. Dibe ku hejmara miriyan zêdetir bibe. Lêkolînerên Çînî dest bi xebatên çandina rîwekan a li Marsê kirin. Ji Akademiya Zanistan a Çînê ekolog Xus Kongkong û ekîba wî li ser cûreyên giyayên ku wê li gorî şertên dijwar ên Marsê çê bibin dest bi lêkolînan kirin. Lêkolîn bi taybet li ser cûreyeke kevzê a bi navê Sintrixan zanîrvîs tên kirin. Di encama test û lêkolînan de hate çavdêrkirin li Marsê rîwek dikare şîn bibe. Belê godan cemen û çên nîv û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas den baş.